Yebo, isho kanjalo ingoma elokhu iphume ngo-6 ekuseni kuze kube manje-ke iyaphusha lapha online, abantu bayayidlala kakhulu. Into ehle kakhulu ngale ngoma ukuthi-ke iyi-single, abantu babhekene nayo iyodwa ngqo. Uthini uMthandeni? Uthi shuga shuga shukela wami, khiphelani ibhikhi emnyango ki-December time. Usho kanjalo uMthandeni. Ukusho yilokhu uMthandeni, ingoma yakhe laphana ku-YouTube idla magalane, iyagijima ngampela. Abantu bayayiphusha, abantu bayayidlala, and nakho kubalulekile ingoma isiku-position 5. Niyazi ukuthi-ke khona umuntu odedile ku-position 5-ke wongene noMthandeni, lo muntu loyo waba unamba bani? Number 6. Injalo-ke indaba yoku-stream-wa, injalo indaba yoku-trend-a, injalo-ke indaba yokuphusha umsebenzi. Lokhu kusile ekuseni abantu bayasebenza kuze kube yimanje. Asazi ukuthi kuyosakunjani-ke, bangaki bazobe sebeqhelile-ke ku-position bani-ke 4, 3 and 2, ngoba-ke into ayihlosile uMthandeni ile ya-number 1 ayifunayo, bayayifuna-ke i-number 1 abalandeli-ke bomculo abathanda-ke umsebenzi kaMthandeni. 506,000 wama-streams namanikinikana ngaphezulu-ke. Ingoma-ke ilokhu ishilo-ke ey'bhikheni, ivolume ku-blast, lokhu kumnandi kudelile. Ingoma ethi Dubai, ngiyabona ukuthi abantu kade belinde yona-ke into enjengale. Yingakho kade bekhala ngayo, bekhala izinto ey'ningi, okungaphumi ngomsebenzi kaMthandeni, okungaphumi ngale ngoma noma isi-advertise-iwe noma sekubonakele ukuthi nale ngoma ikhona, kodwa kunento ekhombisa ukuthi cha, ingoma iyavaleleka ukuthi igcine ingafiki kubona, kodwa-ke yagcina yafika. Balenzile-ke iqiniso-ke ngosuku nje lungakapheli sebefikile naku-500,000. Kungenzekani ngelinye ilanga siyibone imiliyoni le-one day? Ngabe sekusondele lokho? Not le-one day ago, maybe 23 hours ago, before that kungenzeka silibone noma sekusondele. Kungenzeka le ngoma ilale inama-views a-more than kuphele usuku isinama-views a-more than 600,000 to 700,000. Angeke lokho kube umlando omusho ukuthi ingoma ilale ibe nama-views amangaka iyodwa, ngoba into ezalayo iy'ngoma ey'ningi zilala zila ko-4, between 4 and 500,000 ngosuku oluyi-one. Ngosuku oluzayo iphinde ishaye lawo ma-views lawo kokuthi ihlase imiliyoni. Asike siyibone ingoma eshaya between 600,000 to 700,000. Kungenzeka lokho sikubona ngoba phela ingoma kuyacaca ukuthi iphume ngabo-6 ekuseni. Uma kushaya u-6 ekuseni ama-views esemaningi kunalakho. Ngabe kube irekhodi elisha lelo? Yilokho-ke engiyibuza khona, yilokho engikucabanga ukuthi lokho bakucabanga yini lokho ukuthi kungenzeka. Kodwa-ke other than that, ingoma isekho iphushile-ke laphana online, siyazi ukuthi sezophinde ikhuphuke iye kwezinye iy'namba. Njengoba ngishilo-ke mina ukuthi number 1, one way or another, uMthandeni uzofika lapha ku-number 1. Iyona aim vele ayifunayo, iyona abalandeli abawufunayo, u-position 1. Kungu-argue-wisho i-single le angeke ingafiki laphana, kubhekwane nayo kuphela. So lokho kubanikeza-ke i-advantage yokuthi bedlale bekhululeke. Alright, sizodinga ukuza sesizokhuluma nge-update-ke khona la ku-Indifacity TV. Sibonge ithuba.